Reka rero twerekeze mu gihugu cy'Ububirigi. Igitangazamakuru cyaho RTBF News cyashishimuye inkuru cyahaye umutwe w'amagambo ugira uti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agomba kwegura kuko ntacyo amaze. Societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba abari imbere mu gihugu ndetse n'abari muri diaspora, barasaba ko uyu muperezida yakwegura. Jean-Jacques Lumumba ni mwene wabo wa Patrice Lumumba, akaba rero n'impirimbanyi irwanya ruswa ndetse n'umuyobozi w'ishyirahamwe RPI yahunze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 8 ishize, ni nyuma yo gushyira ahagaragara ibyagaragajwe n'ubushakashatsi Congo Hold Up bwerekanye ruswa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Joseph Kabila. Paruma Kabeya ni umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaturage Firimbi yahunze umwaka ushize afashijwe na Monisco ndetse na Belgique, yamuhaye visa y'impuhwe. Ni nyuma rero yo gutangaza ruswa iri mu butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru i Buruseli kuri uyu wa kane, Jean-Jacques Lumumba ndetse na Paruma Kabeya bagize bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bikomeye cyane kuva Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yajya ku butegetsi. Igihugu cyuzuyemo ruswa, akarengane, ubutegetsi bubi n'ivangura rikabije. Leta rero irarenganya abatavuga rumwe nayo, yaba bari muri politiki cyangwa se societe civile. Perezida yananiwe guhagarika intambara y'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, zigenda rero zigarurira ibice byinshi cyane byo mu burasirazuba. Nibidakosorwa rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gusenyuka mu buryo bwa burundu. Abayobozi ba societe civile basabye Perezida Tshisekedi ko yakwegura, bagaragaza ko ari we nyirabayazana w'ibibazo byose igihugu kuri ubu ngubu kirimo gucamo. Igihugu rero kuri ubu ngubu cyakomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo kuva mu matora yo mu mwaka wa 2018. ngo ubuyobozi bwa societe civile buri mu buhungiro ndetse n'iburi mu gihugu ntibushidikanya ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atatowe mu buryo bwemewe n'amategeko mu matora y'umwaka wa 2018. Bakavuga ko yaba rero ngo yaragiriye inyungu mu bwumvikane na Joseph Kabila wamusigiye ubutegetsi kugira ngo Martin Fayulu atajya ku mwanya wa perezida. Uyu Martin Fayulu ntiyahwemye rero ngo kuvuga ko ari we watsinze amatora imbere ya Emmanuel Ramazani Shadary wari umukandida wa Kabila ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bivugwa ko yaje ku mwanya wa gatatu. Iki cyemezo rero ngo cyari cyateguwe na Corneille Nangaa wari umuyobozi wa Seni icyo gihe, ni mu rwego rwo kurinda Joseph Kabila n'abafatanyabikorwa we cyangwa se bafatanyije mu butegetsi imyaka 18 yose kuva mu mwaka wa 2001 kugera 2018 kugirirwa nabi. Ngo niyo mpamvu rero babyumvikanye na Corneille Nangaa cyo kimwe na Tshisekedi, ubundi bemeza ko ari we watsinze amatora. Nubwo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahakanye ibivugwa, Corneille Nangaa amaze kubyemeza mu bihe bitandukanye. Kuri ubu kandi Nangaa ngo yahindutse umuyobozi w'umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 ndetse yatangaje ko agiye gukorana n'inyeshyamba za M23 ni mu mugambi wo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Yagize ati niba rero narakoze ikosa ni ngewe ugomba kurikosora. Hari ugufata ndetse no gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu mpamvu zituma societe civile yo mu gihugu niyo hanze basaba ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwashyirwaho akadomo. Mu mwaka wa 2019 igice kimwe cy'abaturage cyakiriye ubwumvikane mu cyizere cyo kubona impinduka nk'uko Paruma Kabeya abivuga. Atariko nanone hakabaho iyubahirizwa ry'amategeko ku baturage babyifuzaga. Icyemezo rero cya mbere cya Felix Tshisekedi ngo cyabaye gushyiraho umutwe w'abasirikare badasanzwe witwaga wo kurinda inyungu za perezida n'umuryango we, ugakoreshwa mu gukandamiza imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta. Urutonde rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafunzwe kandi ngo rwakomeje kugenda ruzamuka cyane. Jean-Marc Kabundi n'umwe rero mu bari inkingi za mwamba mu ishyaka IDPS rya Tshisekedi yakatiwe imyaka 7 y'igifungo azira gutuka umukuru w'igihugu. Ni nyuma rero yo kuvuga ko Tshisekedi ari akaga kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Seti Kikuni wahoze ari umukandida mu matora y'umwaka wa 2018 ngo yakatiwe umwaka umwe azira gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi. Mike Mukebayi n'umwe rero mu bayobozi b'ishyaka
rya Moise Katumbi Chapwe yakatiwe amezi 30 y'igifungo. Ngaba bagabo uko ari batatu barekuwe vuba hangaha ni nyuma y'itegeko rya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agamije gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ni mu gihe ubutegetsi bwe buri mu kaga bitewe n'iterambere ry'ibitero by'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ngo yabarekuye mu rwego rwo kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeze kumushyigikira muri iyi ntambara akomeje gutsindwamo. Hari imfungo zitazwi. Paloma Kabeya yagarutse rero ku mfu zitunguranye za bamwe mu bantu bazwi n'abatazwi mu gihugu, ariko kugeza ubu ngo hakaba nta bisobanuro bifatika byigeze bitangwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Umucamanza Yanyi wari uyoboye urubanza rw'iminsi 100 rwerekeye kuri ruswa mu nzego z'ubutegetsi ngo yitabye Imana muri Gicurasi 2020. Inkiko zavuze ko yazize ibikomere byateye ihungabana mu bwonko, ariko nanone ngo ni umuryango we ntiwemera rwose ngo ibisobanuro kuko ari ibintu byinshi cyane bidasobanutse. Bakavuga ko rero ibyo ngibyo byaba byarajyanye nuko Tshisekedi yamwikijije, kuko rero urubanza yaburanaga rwajyanaga n'ubutegetsi bwa Chilombo. Sheribe Okende n'umwe rero mu bantu ba hafi ba Moise Katumbi Chapwe yasanzwe yarasiwe mu modoka ye i Kinshasa ni muri Nyakanga mwaka 2023. Inkiko zavuze ko yahuye n'abitwaje intwaro, ariko ibyateye iyo mpanuka yaje gutuma yicirwa mu modoka ye nabyo ngo ntabwo byigeze bisobanurwa. Umunyamakuru Stani wakoze iperereza ku rupfu yanditse mu kinyamakuru Jeune Afrique ko bishoboka ko Okende yishwe n'inzego z'iperereza za gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byatumye afatwa akurikiranwa azira gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse afungirwa igihe kinini cy'amezi menshi muri gereza ya Makara i Kinshasa. Paloma Kabeya agasaba ko Ububiligi bwagira uruhare rukomeye cyane mu gukurikirana ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi agasaba Ububiligi ko bwahagarika amarangamutima kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bugafatanya n'abandi batangije impinduramatwara mu guhagarika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ububiligi ngo bukwiye kwita kuri ibi bibazo kugeza ubu ngubu ngo bwafashije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'umutekano, nkaho bwashyizeho ibihano ku gihugu cy'u Rwanda kubera gushyigikira M23, ariko nanone ngo nibushobora guhumuka amaso ngo burebe ihohoterwa rikabije rikorerwa abaturage ba leta ya Tshisekedi. Izi societe civile zigasaba ko Ububiligi igihe kigeze kugira ngo buhindure imvugo maze bwifatanye n'abandi mu guhagarika ubutegetsi bwa Tshisekedi butubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ngo hari ukubangamira demokarasi no guhabwa ububasha budasanzwe. Abahagarariye societe civile z'abanyekongo baba mu buhungiro n'ababarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemera ko ibi bibazo by'igitugu byari bisanzwe bihari mbere yuko President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo afata ubutegetsi, ariko nanone bakavuga ko ibintu byasubiye inyuma cyane. Jean-Jacques Lumumba wari wasubiye i Kinshasa mu mpeshyi ishize akavuga ko umujyi wahindutse akajagari kubera ibibazo bikomeye cyane by'ubwikorezi. Abaturage bahura n'imbogamizi zikomeye cyane mu ngendo zabo za buri munsi kubera imodoka nyinshi cyane mu muhanda. Ati ubuyobozi buragenda nta gahunda ifatika ubona ko bufite. Mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabonaga ko byibura hari icyakozwe, ariko kuva ubutegetsi bwa Tshisekedi bwajyaho ibintu byakomeje gusubira inyuma. Mbere muri leta ya Joseph Kabila ni perezida n'abantu bake cyane bari bemerewe gukoresha imihanda imwe n'imwe cyangwa se ibice wenda bicungirwa umutekano na polisi kugira ngo babone uko bagenda, ariko ubu ngubu bisa nkaho noneho buri wese ari umuyobozi. Perezida bo mu muryango we, abaminisitiri bose baragenda mu modoka zicungirwa umutekano kugira ngo bahite mu muhanda. Tusanga rero byateje ikibazo, ni mu gihe ku bwa Joseph Kabila wasangaga ari perezida n'abandi bake cyane, atari ku ubu ngubu abo mu muryango wa Tshisekedi, abaperezida, abayobozi basanzwe, abaperezida b'imiryango itandukanye bose bagenda mu muhanda bacungiwe umutekano ku buryo biteza akajagari mu muhanda. Polisi yo mu muhanda yemera kwirenza amaso ku batwara nabi imodoka ni mu gihe bamuhaye amafaranga cyangwa se bamuhaye ruswa. Ati none se
kuki ibingibi byose bikomeje kugenda bikorwa ni mu gihe amahanga arebera ntihagire igikorwa. None se niba leta ishoboye gutunganya ubwikorezi bw'abaturage i Kinshasa, niba idashoboye gutunganya ibijyanye n'ubwikorezi ndetse no kugenda kw'abaturage i Kinshasa, ni gute izashobora kugarura umutekano mu gihugu hose? Ngo hari ruswa, indwara ndetse n'ibindi bikomeje kuvuza ubuhuha ku ngoma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kabone nubwo ngo byatangiye ku ngoma ya Mobutu. Ruswa ngo ni ikibazo gikomeye cyane, kimwe mu myaka myinshi ishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihangayikishije ubuyobozi, ngo yabaye nk'uburyo rero bw'ubuyobozi bwitwaje ubusahuzi. Ni mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wakuye ku butegetsi mu mwaka w'1997 kugeza n'ubu rero ngo abayobozi baracyakoresha imbaraga zabo mu kugira ngo biyungukire amafaranga, ni mu gihe abaturage benshi batunzwe n'amafaranga ari munsi y'amadolari 2 ku kwezi. Jean-Jacques Lumumba yemeza ko rero abadepite ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe rero ngo barahembwa amafaranga menshi cyane ku isi, aho rero umudepite umwe ahembwa 25,000 by'idolari ku kwezi. Ati nibyo rero ingengo y'imari y'igihugu yarazamutse, ariko ayo mafaranga ashirira mu mishahara y'abayobozi. Nko kugereranya amafaranga menshi cyane ahembwa perezida ntiwabona uko yavuga, kuko abadepite n'inzego za leta amafaranga bahembwa nayo nakangari. Ntawatekereza ku mishahara y'iterambere ry'abaturage cyangwa se ngatekereze ku buryo abaturage bakomeza gutera imbere. Bose icyo batekerezaho ni ibijyanye n'imishahara yabo, nko gushora imari mu burezi, mu buhinzi. Ibyo nta wabitekerezaho, nyamara ni urwego rushobora kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ubutegetsi bwacu bwahisemo gushyira imbere gusa ibijyanye no kwishyirira mu nda, ngo hari uguhindura systeme no kubyutsa igihugu. Ku bwa Jean-Jacques Lumumba, ruswa ngo imaze kuba indwara yica igihugu kandi ifatanyije n'ibindi bibazo bikomeye cyane, birimo rero kugirika k'ubutegetsi, amacakubiri ashingiye ku moko ndetse n'imiyoborere mibi. Ati si ikibazo cy'umuyobozi umwe, ni ikibazo cy'uburyo bwose igihugu kiyobowe. Tugomba guca burundu umuco wa nepotisme cyangwa se gushyiraho abo mu muryango umwe ku butegetsi, gukoresha amoko mu gutanga imyanya ndetse no guhindura uburyo bw'imiyoborere kugira ngo ubumwe bw'igihugu bukomeze. Ubu rero ngo hari abamaze gutangaza icyizere mu buryo rero bifuza ko abarwanyi ba M23 bafata Kinshasa. Atariko nanone ikibazo si M23 gusa, ahubwo noneho biragaragara neza ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza ko ubutegetsi bwahinduka. Ibyo rero ngo bigatuma abaturage benshi cyane bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda babigwamo bashinjwa gushyigikira M23, ni mu gihe kandi bigaragara ko n'amahanga yagakwiriye gufata iya mbere mu rwego rwo kwifatanya n'abashaka guhirika Tshisekedi Tshilombo. Ngo abaturanyi rero nabo bakadufata nk'igihugu cyoroshye guhohotera, ngo tugomba kubaka Kongo yubashywe kandi iteye imbere mu bijyanye n'ubukungu mu buryo bwa burundu. N'ibitabo ibyo ngibyo, nitutubaka Kongo bundi bushya izagera hisenyuke mu buryo bwa burundu. Hari ukuganira ngo no kwirinda kwica itegeko nshinga. Ni mu rwego rwo gutanga iyi nzira yo guhindura igihugu, societe civile y'abanyekongo ngo yifuza rwose ko ubuhuza bw'abayobozi b'amadini bwatangijwe muri iyi minsi ngo bwashyigikirwa. Amatorero Gatolika nk'inama nkuru y'abepiskopi Senko n'abarokore ECC batangiye igikorwa cyo guhuza impande zihanganye, kigamije rero guhuza abayobozi ba politiki, societe civile n'andi matsinda yose y'imbere mu gihugu kugira ngo bashake umuti w'ihungabana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo. Ngiyo gahunda rero ifite intego ebyiri. Hari ukubaka ibiganiro bihamye hagati y'abanyekongo ubwabo kugira ngo igihugu kive mu mvururu. Kabiri, hari ukwirinda ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza muri manda ya gatatu, kuko ngo amaze iminsi abigaragaza mu mvugo ze. Ati ibi biganiro rero bigomba gutanga umwanzuro wa politiki rusange, harimo ibiganiro n'ibihugu duturanye ku mahoro n'iterambere, kandi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kuva ku butegetsi kuko rero ngo nta gisubizo cy'ibibazo igihugu kiri kunyuramo afite. Jean-Jacques Lumumba ku kurwanya ruswa nk'ikarita y'ubukoloni n'ubutabera. Jean-Jacques Lumumba, umuhungu wa murumuna wa Patrice Lumumba, akomeje rero urugamba rwo kurwanya ruswa ku rwego mpuzamahanga. Ni nyuma rero yo gutangaza Kongo
Hold Up ni gahunda yari yatangijwe yo gukora ubushakashatsi kuri ruswa ikorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngaranenga uburyo ubuyobozi bwa Joseph Kabila na Perezida Tshisekedi bwagiye bukoresha ruswa. Ubu noneho yanashyize amaso ku mpunzi z'abakoloni b'Abafaransa bagiye baza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo rero yagarutse kuri izo raporo zo ntari buze kwirirwa ngarukaho, ariko kandi ngire ngo iyi nkuru irasobanutse neza. Ni societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abari mu mahanga bari muri icyo gihugu cy'Ububirigi, basabye noneho ko Ububirigi bwabafasha bukaza bukinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho gukomeza kureba ku gihugu cy'u Rwanda gusa ngo bafate ibihano. Bakwiriye no kureba ku butegetsi bwa Tshisekedi, byaba na ngombwa kandi bakamufatira ingamba zirimo kuba bafatanya n'abashaka gukuraho ubutegetsi, kubera ko ngo ibibazo biri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragaragara neza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo byinshi muri byo niwe wabiteje, kandi ngo nta cyizere bamubonana cyo kuba rero yakemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu gihugu imbere. Bati Tshisekedi agomba kwegura kuko ntacyo amaze.